Nagabenta ki khubor baman kasngi page but subscribe ya u an bamta kasngi. Ko all jante master roll workers union kala aitang shitayo kenta temen shaka sarkar Meghalaya ban ai ka jubab tho ha ka baya day ka jing pelat no ya ki tulop aiksan areas but ka jing mi no ya ka jing pen kala thamai jong ka variable dearness allowance VDA. Kabatray kam na do kashitarik urisau arhajar arpulai hadu lai puwitarik ukalalingkon arhajar arpusau. Haga jingelang kablalong mentaga sinilang but Labour Commissioner and Secretary Dr. Vijay Kumar Hashilong Press Club. U President Gasing Makru Parian ulapan pau ya kajing snow artotin kabajur halor kajing slam jong kasorkar ban shimkhya ya kani kakam. Uloong balada ka jubab tho kampoi hapo kane ka tayo kin sange lutno ki kam masterol habaro ki jaka trekam ha ka jilla lane kin mi shaka kashri namar ka sarkar kalapan khen ya ka minimum wages act 1948 u pariat ulakan tho ru ba ka sarkar kampan pinmi shu ya ka VDA notification ka badaiban trekam menta nadu ka shitarik urisau arhajar arpsau kabalong persya iki kendon an bat pin I ka jing ngong shiliang ya ka jing ngop kam jong ka jing yalang ba hagalai trek unai wing kaseng kalakhot ya ka general meeting pat ba jong ki master role but contractual workers baro ka jilla ha ka lai trek unai wing arhajar arpsan hasilong press club lada ka jubab tho kampoi ngin rai pat ba ngin saknge trekam nengin pha sha ka kashri la benrap upariat ulapan pau bakam dei ka jingkwa persya sarkar ndai ka jing e kapalong ban shim nin ti ting e lada ka sarkar kadang e no khlam jingkit kli ya ka bha kamiat jong ki nong trei jong ka jilla Ketika terikat dengan Chief Minister bukan jika finance, maka Dr. Vijay Commissioner Secretary Chief Finance. Hak jinglah berjumpa imat ba Chief Minister ulat day ban streamline the system of finance department. Nama lain doi tan kane kerkom penteri kam kat baman jom ke department. Nama bakot Chief Minister udah nomi kemat jomi petba kamtami ke master kibaretak. Tengi po itu kaga di Singapore jomi Chief Minister udah iban ayu shabok ya ke department jom finance jom labor department kenapa makan baik kene kerkom terika. Christmas itu lagu cicak. Kabaa ngimpan si ladaga government kala mutra pune kala banyak di masterol kat kum girus berdan ngihaban legislative high court ban kan batai ka ega taka minimum wages act ka ega taka floor rate ba ka ega nomjong di masterol. Te ega ne ji ngimban ngimpa ban le. Ngara karanya Dr. Vijay yang ngimko aban head string ko aban yakhi evolution management ndrai ong ta yasa tendai Singapore ne kada tanga chukun be bad kajing panthame tabara kini ne kajing karen bejongi ni khot ya veria parro no train master ki badal department ban ni kantur ba ye chief minister kontrak sangma man bapo bawan program jongi ki master Kalau kado uan mahar jarak fulai, wanai August, how bulo. Kadang kajan kadar bar pekba jadi master barang. Orang keren saya ni. Bayar kajingnya jadi master ngin un penbaik, bat kajing zero un penbiak mana benai. Hone benai meru jam Muslim ajar apsar, nakalem jadi union ni akan do yuha jual. Gilang ay kajing tuah. Ndrai habak pat government kam banai te ka bajingan ni ibo mentai kontrak sama chief minister wala de ki master ki batre department of fair nado ki bara ki file hapo ki office ki bara ki batre hapo ki account section ki batre hapo ki surat ki batre ki play hapo PhD department ki badan hapo horticulture agriculture ki bentagi sinte lada ni sange batre kam mano ban le pada field tengimban si man khot ini ji kendo ban kerja ko ni kermen langba ka barba jong kani kasur kani karansan jong ki media ki press iman
tangpa ka bor jeng press bat ka jo ka bor jeng pagba ni haman ki ikarmen bakini ke jeng ya ki kenam wadan dar ka ba chief minister kum ba ka finance baka jo ka por ba pa ka sukasal ni lo ya i ka jeng pelut jeng government naga banta kita ki vai pat kita masa naga wanta ki vai pat ka jeng pelut ki baki ai pisa ikarmen ba hangne ro kinum tai master berita kide benyo ya ka kat kum kedega akibat na banta ka bahagamian jom kinum trai master kemudian department beberapa jom telah kali tangane union ka ba keren na banta master banta ni kena susna te banta ni wali kendo haji ade bat ka florid ka ba सरकार जिला कशित आय या की मस्टरो मन की संस्था कने गवन का मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 ते हलो कने का नगले बजी यूनियन इलन मीटिंग ये कंडो ये डॉक्टर विजय मुताकसी हलो कने का फ्लोरिड का सरकार जिला कशित कदे बन आय ने बन के मन की संस्था Teknik ini kedua jumi Dr. Vijay oleh Commissioner Sekretari Bapak Finance. Kalau labolsi haulirusna, nade nado benai Desember jenisnya, padahal bentar besmi nilai keren menuladan sausi. Kalau ke government kalau ada kular hau benai Desember Yusuf ajar usau hadin ni lami payba mudah mulki. Bayagan ke Florida ke government kan I notification makan seal kat kum magadai bantrikam na kasih Oktober arja apply. Nadin nam to ke government ikandet bahawa na Januari arja usan kapan mi order yang finance ke department ba bantrikam next Januari arja usan. Halor gani nagalem jungi ki union ni kempedian ni gani nilai keren bonsi ni bakat kum ke minimum wages act 1948 karak keren syai baik ke floor rate ke badai ban ke ban revise man la kasansna they ban affect next October na katerne katasansna te ni union pedian ni kaniga tapi ay strict January kadai ban kat kum kata rules dan minimum wages act हमने हमें कहा लिया करीबन 1 October आरजा apply नमार का गने का long sense मगर last किपन किए बने का strict October आरजा का भरा ते करीबन affect भी strict October आरजा apply कजिंगे करन हमने kalau ये करन व्यक्ति ने आज जित था बोलसे तक हम खादो ये आई नो का मतलब ये डॉक्टर विजय Commissioner Secretary nama Labor Department ro ye tho ye keren bat ki official job ka ki oga sa file ko Commissioner Secretary Finance Dr. Vijay thabakot ni aina ka tamatam ye Dr. Vijay Commissioner Secretary nama ro kajing ko satshi jini si phangale sele bo si phangale ska finance tengi keren sa ne keren ni te ye tho ye ba ye kene ka banta ba ke government of Meghalaya kalau ada terikam Januari terikam ni kebentuk kami Oktober arja mulai ko ngin haba nampai dia nama ko belum mentah ke Jila Meghalaya kadai ke third orang balai borok ke ke Jila India ke open ke ya kanong jami mastro tini dang ye keren ni bola kini bagarul ka taisha ba mesti Oktober ke Florida ke depan Kumno baga Jila Meghalaya kala mau ban override ye ka rules ban ye ka an jom gani ka bakan bertua ka minimum wages act ne ka labor nam ka labor ka dai ka subject jom ka union government te halor gani uang ka Meghalaya ngila bangle ona gala kata ai ni cinta na remai ka cinta ka jinge correct te ni ratla Nama dari kakak ya kinong tray master badana Jila Meghalaya borok away nama apa kemana mentala dan kinong tray master lagi office hasura begini kita ke kam jeng sarkar kana aban san te kajing se pada ke baduna
Nalanta kamarba madi ayo hat kadang ki ususho hajala ke kali. Kakta ya ka erong pisa jong inuntai mastro. Taka bagot kalang bangin bansi. Anwan menta banyak kalen. Yang ki mastro ki badan hajala ke kali. Managale na jongi ki union. Hadiri ni apa bahaya kani ke minimum wages act 1948. But kajing menteri kam ya kani ke floor rate. Nagale ke union government. Kapantrai kam syat na kasih Oktober arja pusa menakani hajala megadia balai pan kimla pantrai kam ngida pais ke ba kalau ba kabakhato ke government megadia ke pankeu ya kan ke full rate ke pantrai kam kasih Oktober arja khapra halitu bisans na maswa balai ke trai kam kat kum ke rules jo ke wages act reimantau news nampat balai kam trai kam. But ndon ka jingsay na legal government ba kin ay te nagani ka ikhon ye ki tray mastrol baro ke badan ka jalla me ga hale kanne ki sotho ko jongi ka rule ka kan shay dei ban but kila practice kila ay ko jalla me ga ndai manta ni khot ye baro ki tray mastrol ba wanno shakmat palno kane ka hok bi dei ban yo te halor kane Nile Kalsha ya Dr. Vijay kum Commissioner Secretary Finance ba ay ni kacintho. Panpor ini mo na ay po sibanay. Tiyong ga sibanay ka lang panpor. Ay ni po still na marami haban kat ya barok ni master ni pensir ni. Ti halal kani kakul kajinya karan ang tahi tangira ni kaleng all jentia master kasi barinian. Pagin kat ya barok ni tray master. Kibadan kidai trasha bekam kibra tray hok ye bekam kibra tray rekum skat la jom menjo gana pangi bahkan ni ka lai tele jom le berai November apa ni ka mande banwan in khol ye barok ki tray masto na do ki garo na huni khasi bana jentia kibra ni department benar banwan ki kendo hangne poshro press club apa poshro budi mustan bangi ni karen halor kan ni ka jing yo negajing level jang government megania yang kane ka hok jumi te halor kane kawai bak ka banta ka bangiran kandit ro mamata usnan di ka jia kane hajinga dai bat ka VDA the variable diaral allowance ka baga minimum wages act 1948 but government megania ba patrikam kadai panwan RCG sina magtin ke ya kan nungsi ka baitai nungsi te kane Halusnya ni kandet pa kagaman mo ya jong ne u strict October ka de batray kam ne mi order ne hado menta ka tarik kajan dap kun shibanay kam pat mi order taganero mo ginang kali Dr. Vijay kay gada ne ang go ay kajing batay yang hana ba ka labor department ka pat pa yung mula da pa tingyo kan siya yung iba Ladang government hagis 2024 kadang la putray sa ka liberate tausna ladang pisa kren nagbasya bamdam pisa ban siri ni kinostro ngilaban perkara nama gini kinong try ladang pisa ay kat kung goda kanang ba kane kapisa kanam sa aram nginam sa aram hakasorka kamdan ka back na tahalal kane og non worry will take care ngungut sa tay te nagalang ka jongi ngiram ka premchu ay ka bokrat ringing bansi ban khot ya baro ke master ban in address dia ke issue ke jongi